Ogu omukugamba ebi yabanabwanaho abebembezi b'eminyeto omuri Masaka empango obwo okubugabugana oku kwaba ahari Maria Flow Hotel mu rurembo rwa Masaka. Naku nagira ngu ebirikugambwa ngu wetacheri munyeto nawe nabuhurra okuruga omu bantu konka we akazarwa omwaka gwa 1997 nabwe ekyo ekibine kya NRM kiri kujunanizibwa aha myaka ye ahabw'okuba we wari kugimanya. Ebyogera nange mbiwuliranga muwulira naye nga nze njagala okukakasa abawagizi bange nti nze ng'omuntu nzaalibwa mu 1997 ennaku z'omwezi nga 2 omwezi gw'omusanvu. So NRM tebunanyizibwa ku myaka gyange, emyaka gyange mituufu nzagimanyi era jejo ebyo bye bagamba nti nno siriimu emyaka gyange ginzikiriza okuvuganya mu Kalulu. Ogu yatushoborra ngu ntabasa kuba hariho abatinira amaani agayine omu Kalulu atyo yabashaba ngu babe abagumisiriza barinde akaruru. Abo abalwana ennyo okunzija mu Kalulu simanyi kirabika batidde maanyi gange naye kyenjagala obbagamba competition is very healthy. Mukkirize bannange betuvuganya nabo tugende mu Kalulu ground esalewo. Lwaki mugamba nakutakirizibwa ate nga abavubuka gwe bakoze eki gwe bagadde? Omukugamba kwe Rogers Bulejeya mukuru w'ekibine kya NRM mu rurembo rwa Masaka nagira ngu eminyeto tebarikwikirizibwa kweyagalira omu myanya eyahaiguru omu kibine kya NRM ngu nahabw'ekyo nabo babareke bahayanire omu byabo. Ogu yayoreka obutashemererwa ha kibine ky'ebyendangamuntu ekyanira okwayo ebihandiiko by'omuntu bateine orusaku rw'omu kooti. NRM yaffe eyaleeta commission omuntu bamala omukolako nomination kiba kizibu ate okugamba nti mpala ate bwe twalisikibira si ntuufu. Ekirala nira no erazeemu obutali professional bulungi. Waliwo information gyotasobola kufulumya okutuusa nga ofunye ebiragiro bya kooti era ndowooza kino kyenira so kitwaza mu kooti ne bajjako ssente nnyingi. Ekirala nira si yeeraga emyaka gy'omuntu. Bo eminyeto okuruga mu Greater Masaka bebembirwe Hamza Katumba Numba bahayaku barikwija okukambika aha mbuga nkuru z'ebyokuteera Kalulu omuri Masaka okukikobu enshonga zaabo ziragonjorwe na bamwe bahayaku batarikwija kwetaba omu kuteera Kalulu aka. Fenga Greater Masaka tugenda kujja tugumbe ku kakiiko k'ebyokulonda, tugenda kugumba kakiiko k'ebyokulonda okumala ebbanga tufumbirawo tuliirawo mpaka nga 25 mpaka nga tufunye obwenkanya. Tangu odoi tukutegeeza oyina mutabani wo yesimbye ku kifo ky'abavubuka nga ye mukulu emyaka 3 tagisusaamu gwe ng'omuleseeyo era naffe tetwogera ku ebyo tugamba gwamanye emyaka gy'omwana wo leka n'abazadde abazaala ono bamanye emyaka gy'omwana waabwe. Abaana bashoborra ngu naku niwari kumanya ebizibu byabo ebirikubashasha ngu nahabw'ekyo nibateekwa kumuteerera Kalulu n'okumutoorana omu kibiina kya NRM. Ekisookera ddala ekituwagiza Naku Fiona amanyi omuntu wa wansi ate amanyi ensonga eziruma abavubuka ababaddewo bonna zibatasobodde kwandolinga naye Naku Fiona ye yazitegeera ensonga eziruma abavubuka ate n'amanya nti agenda sobola okutuusayo eddoboozi lyaffe ng'abavubuka mu Parliament bakimanye sekuriteriyeti. Tetugenda kulonda Kalulu, tugenda kavaamu oba mukewe oba mugenda tusindikiriza okulonda omuntu wa independent oba omuntu yenna omulala anajja nga silwenaalemu mwandibadde mutuleka bamire tulonda omuntu waffe gwe twagala muleme kuleetawo miziziko gyonna. Singa Naku mumujja muweesi mugenda tuleetera ekirowoozo ky'okuwagira independent kitabadde muntu wegwaffe kubanga ffe choice yaffe tumaze ogikola okusinziira ku biki bye tulaba anaayinza okutwala mu nsi ensuubize y'abavubuka. We Brenda Kichoncho arikuhayanira entebe ey'okwebembera eminyeto muri NRM nagira ngu karaheze kusinga akaruru esirana ija kuriteeka hakugarura ekibine kya NRM omu bicweka ahi yakozire kubi omu kuteera Kalulu okwahoire. Gasha kwa Bashir Kalema habwa Tayari West.